abarozi ba mbere nababizi neza ko baroga. Abo si benshi ariko batesa abantu. Abarozi babizi neza ko baroga ntabwo ari benshi. Muri nta famiye itamugira uwo. Munyumve neza. Iyo utamufite iwanyu muri famiye, umugira kwa baso wanyu, mukamugira kwa basokuruza wanyu. Donc muri famiye yo hafi, uwo umwe uroga bizi abarimo. Munyumve rero uko tuzabitsinda. Uwo murozi rero ubizi, uwo ubundi ntaroga. No, ni igikomangoma arakoresha. Iyo abanyamerika bataremera, abanyaburayi ngo bemere, abafaransa, abadage, Uburusiya bwemere, Chine yemere, ibyo bintu biba bitaracamo. Bilderberg, abo ba Bilderberg nibo bafite ubutunzi bw'isi. Nibo bategeka Banque Mondiale, nibo bategeka FMI, nibo bateganya igihe impunzi zizava zikajya hariya, nibo bateganya umubare w'impunzi uzajya muri iki gihugu, nibo bateganya kuki impunzi zose iyo zije Norvège ivuga ngo ndatwara Swede, ese nimpuwe? No, ni byavuye Davos. Muri Delivrance twirukana abadayimoni, hari abadayimoni batagenda n'abandi bagenda. Ndakubwira itandukaniro ryabo. Abadayimoni musengera bakagenda ni imyuka mibi. Iyo muvuze izina rya Yesu irahunga. Ariko dayimoni utazugenda ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ni mubi cyane kuko nawe uza nka dayimoni. Urya ntutinya kuko uri munsi y'amasezerano. Uri munsi y'amaraso ya Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu nawe uvuga ngo mu izina rya Yesu, uwo ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'abantu uzanwa nabande, uwo ni wo mwuka w'abarozi. Luciferi agira ibice bibiri. Hari batayo yavanye mu ijuru. Iyi ngiyi nibo baba marayika baguye bose. Bagira amakategori yayo. Hari abategeka ibihugu, abategeka imiryango, ababoha abantu ku giti cyabo. Iyo umuntu apfuye hari umudayimoni uzumugendaho. Iyo akijijwe uwo mudayimoni agenda kure, marayika akamuba hafi. Yakora ibyaha umudayimoni akamwegera, marayika akigirayo. Iyo umuntu rero apfuye ari umunyabyaha, iyo apfuye umuzimu uragaruka. Icyo mwita umuzimu niki? Ni wa mudayimoni wabanaga nawe aza mwiyitirira, ni wo muzimu. Turabyumvikanye? Ni wo muzimu. Ariko uwo muzimu si wa wundi. Bimwe bakora ngo turaterekera imizimu y'abasogoko. Ninaokoka tangu nimujue Yesu sijajuta. Ninampenda yeye, Bwana wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Amen. Ametuokoa yule Bwana. Igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Turacyari kumwe namwe, nico tugiye kuganiraho kandi reka twongere turebe gutega kwa 2:6-8. Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Ku murongo wa 7, ni muhindukire, muhaguruke, muje mu gihugu cy'imisozi y'Abamori n'ahandi handi hose hahereranye nacyo. Muje muri Araba no mu gihugu cy'imisozi, no mu gihugu cy'ikibaya n'Inegebu, no mu kibaya cy'inyanja nini, no mu gihugu cy'Abanyakanani, no ku misozi y'i Lebanone, mugeze ku ruzi runini Efurata. Ku murongo wa 8, dore igihugu kibashize imbere. Uragihawe? Dore igihugu kibashize imbere, ni mujemo muhindure igihugu. Uwiteka yarahiye basekuruza wanyu Abrahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha n'urubyaro rwabo ruzabakurikira. Amen. Umunsi Abisirayeli bavuye i Kanani bari bazi iyo bajya, ariko bageze i Horebu basa n'abatakaje direction kubera igicucu cyiza. Ibiti by'ibihuru byari ku musozi w'Isinayi, babamba amahema yabo, babona Imana ivugana nabo, batangira kuboha ihema, bakora ibintu byose. Baravuga ngo twagezeyo ntituragerayo, turacyafite urugendo. Icyerekezo cyabo ni Kanani. Hari ahantu Imana yaguteguriye
yabateguriye. Hanyuma Imana yababwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Yababwiye ibintu bibiri bikomeye ngo nimuhindukire muhaguruke. Guhindukira no guhaguruka biratandukanye. Yabwiraga abantu bicaye. Hanyuma yababwira ngo nimuhindukire. Guhindukira no kureba inyuma. Iyo umuntu yatangiye guhindukira abatangiye kwiyemeza kugenda. Naho kudahindukira no kuguma hamwe mu mahame amwe ya kera. Guhindukira ni intekerezo zo mu mutwe zitangira kwibaza ngo ariko ibi nzabivamo ryari. Yakobo yarakoze arakora umunsi babyaye Yosefu ngo abwira Labani ngo naragukoreye ngo none urwanjye nzarukorera ryari. Yari yahindukiye mu bitekerezo. Ndagira ngo urebe ubuzima urimo mbere na mbere ubanza ubwange icyakabiri uburakarire. Uko kurakara no kubwanga no guhindukira. Utaranga iyo mibereho utarayinubwa utarumva kubabaye hari ahandi kukoze nta kindi kintu uzageraho. Umuntu wese nuwazamutse igihe cyose yifuza guhora azamuka kuko hari ibindi byiza hejuru. Tuva mu bwiza tujya ubuntu bugeretse ubwiza ku bundi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nimuhindukire muhaguruke muje mu gihugu cy'imisozi y'Abamori ngo dore igihugu nkibashize imbere. Hari ikintu Imana ivuga ngo guguha ikindi kagigushira imbere ariko siyo ikurwanirira. Irakubwira ngo none ndakiguhaye nawe gira icyo ukora. Hari uruhare rwawe kugira ngo ubashe guhindura amateka. Ngo nimujye mu muhindura igihugu. Guhindura niki? Guhindura no kugifata kikaba cyawe. Ntugifata ngo ubaturane nabo urabirukana wowe kahaguma. Ibi byanyibukije ibintu bikomeye. Byanyibukije ko twese turaha hari abandi bantu baryamye mu masezerano yacu. Bayaguwemo neza natwe turakubitwa mu butayu. Twicaye munsi y'ubutayu bw'Isinayi tugira ngo twagezeho. Ariko amasezerano yacu aryamye mu abandi. Igihe kirageze ngo tuhaguruke tugende tubambure ibyacu. Bwana sifiwe. Hari ibyawe biryamye mu abandi. Kandi kubibakuramo ntibizakunda kuko babibyariyemo. Baruzukuruje muri byo. Nabyo babyita ngo ni iwabo. Nicyo kibazo n'uyu munsi kiri hagati y'Abapalestine n'Abisirayeli. Abisirayeli bagize imyaka 2000 hanze bukeye barataha. Bataha basanga abandi baragifashe. Bararwana bakibakuramo. Babigije uruhande isi irahaguruka ngo ya murekeraho. Hari kandi gace karimo bita ngo ni West Bank k'Abapalestine ko barashaka kuba igihugu. Ariko Isirayeli yavuze ati none icyacu. Abandi bakavuga ngo natwe twarahabyariye. Nta muntu uzaguha ikintu cyawe kumbehe mutarwanya. No. Nawe arakirya. Nawe kiramutunze. Nawe kimubeshejeho. Arambara nk'abandi bagabo bakagenda ariko ari mu cyawe. Icyo cyubahiro rero nawe ntashaka kukireka. Icyo kintu nawe ndashaka kukivamo. Niyo mpamvu tugomba kurwana kugeza dufasha amasezerano yacu. Kandi ufite isezerano wese arageragezwa. Ngo iryo jambo riramugerageza. Yageragejwe n'isezerano. Iyo utarageragezwa n'isezerano ntaryo bufite. Umuntu waramuyibaza igihe cyose akavuga ngo ariko ngewe kuki ibintu byanjye ari byo biza bitinze nuko ufite isezerano. Abatarifite ntacyo nyine bararwana nande. Ariko wowe mu ndambara ugera ku kintu byakomeye voilà uri umunyamasezerano. Amasezerano ntatunga imbwa atunga abagabo. Kandi umugabo ararwana. Imana itumaze kutuzana kuri iyi si yaduhaye agakiza ariko ntiyahita itujyana mu ijuru. Yaravuze ngo nawe nyereka kuri umugabo urwana. Tugomba kurwana kugeza ibyacu bije. Tugomba kurwana, tugomba gufata, tugahindura ibyacu kuko hari ahantu izawe biri. Kandi yabwiye Yoshua ngo mba umusozi wanjye. Undi yari yamugiriye impuhwe cyane aravuga ngo ariko uriho umugabo ukomeye w'umunaki afite n'abasore batatu sinzi ko uzabishobora.
undi bati wingirira imbabazi di ku musozi wanjye wa undi Mose yavuze turi cyagiye mu butayu bw'Ikadeshi ibaruneya nyihera umusozi wanjye ibyo kurwana si ibyawe wowe bindekere Imana iguhaye umusozi ngo dore igihugu ngibushize imbere haguruka urwanire ibyawe haguruka urwanire ibyawe Imana yaguhaye Bwana sifiwe sa haleluya bamaze kubyumva barahagurutse baragenda uzi cyabaye Imana ibabwira abo bazarwana uko bameze mu gitabo cyo gutegeka 2:7-1 ate aho mugiye rero ni igihugu cyiza ariko kiryamyemo abandi bagabo nakibahaye ariko kiryamyemo abandi bagabo gutegeka 7:1 ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura ikirukana amahanga menshi imbere yawe Abaheti Abagirugashi Abamori Abanyakanani Abaferezi Abahivi Abayebusi amahanga 7 akuruta ubwinshi akakurusha amaboko urumva Imana imujyana hari amahanga ngahe ryo ni ishanga rimwe ni ishanga rimwe rigiye kurwana n'amahanga ngahe kandi ngo babarusha iki ubwinshi bakabarusha n'iki n'amaboko ni gute Imana yaduha ikintu kirimo abandi nicyo kigaragaza Imana ikindi Imana iguhaye kitarimo intambara nta buremere bw'icyubahiro kigira ijambo icyubahiro doxa mu kigiriki ariyo kavode mu Giheburayo ni uburemere ni weight uburemere kuremera doxa no kuremera uburemere uko ibibazo bingana niko n'uburemere bw'icyubahiro buba bwihishe ngo hari igihugu ariko kirimo amoko 7 ameze ati akomeye kandi menshi arakurusha iki amaboko ariko humura nakiguhaye tureba ingabo ziri imbere nyinshi tureba ayo moko menshi gendera ku ijambo ngo nguhaye igihugu kigushize imbere hari ibyo Imana yakuvuzeho ku buzima bwawe nutarwana uzasana babagabo bapfuye bagitegereje ibyo basezeranijwe bamaze kubona bashaje baravuga ngo reka turabashitsi nabimukira ngo batangira kubipepeya bari kuri Yesu sindi wo gupepeya amasezerano ndi wo kwinjira mu masezerano hari ibintu bituma amasezerano agera utravaye umubiri wawe ugatravaye umwuka wawe ukegera Imana cyane ukirinda ibyaha ugakiranuka ukabinyangamugayo ukavugisha ukuri ukanga amafuti ibyo nibyo bitravaya ibyo nibyo bikora nizo n'imbaraga isi itagira iyo uzifite winjira hose isi ifata mpiri abarya ruswa kuko nayo irya ruswa isi ifata mpiri ababeshya kuko irabeshya isi ifata mpiri abariganye kuko irariganye ntushobora kuyicika ngo ugere mu masezerano ariko iyo itagufite Yesu aravuga ngo umwami w'isaraje ngo ariko ntacyo mfitemo umuntu aratravaya karakteri ye umutima wawe ukawukora ukabona ikintu utagifite atari icawe kikagutera amerwe ariko ntukirye nubwo waba ufite inzara ukavuga ngo nakubonye ariko sinkurya kuko ndaharanira amasezerano ndaharanira ibiri imbere umuntu wese yifuza kuba umukiranutsi n'igisambo cyifuza gukiranuka kuko iyo kimaze kwiba gishakisha umukiranutsi ngo akibikire kiza gishakisha utiba ngo akibikire kandi kivuye kwiba ngo bitu byangu bana sitabiwe kakayone asigaye hatuwe kera kayone ibintu byose byizwe mu mugi warabikurikira ukajya kubisaba ngo mungurishirize bakaguha cyakindi cyawe kijya cyawe mwarahinduye ubu harahindutse ni Soweto yarahindutse timurebe imbaraga zo guhindura ibintu mwarahafashe Bwana sifiwe sana
umujura igisambo kiriba kigashakisha umukiranutse ngo mbikira kuko nacyo ndikize ibindi bisambo. Iyo ufite gukiranuka muri wowe abantu bifuza kumera nkawe. Iyo uri umugabo w'ukuri bifuza kumera nkawe. Uca ku bana ugaca ku badamu ugaca ku bagabo ukakomeza uri wowe. Iyo wakomeje uri wowe uri umu authentique abantu barakwifuza. Kandi aba authentique ni bakeya. Ni benshi twasanze muri Bibiliya ariko ni bakeya bavuze ngo munyigireho. Ni bake banditse babwira abantu ngo munyigireho. Abo bantu Bibiliya iravuga ngo iyi si ntiyari iyabo. Tibaraba kuyibamo kuko barayihindura bakayisabota. Yaje kubafata igasaka ndibafatika. Yesu yabibwiye Nikodemo ngo bameze nk'umuyaga. Ngo ntibamenya aho ugenda naho ujya babona gusa ibiti bige. Donc umunyamwuka inyangamugayo umukiranutsi ntafatika. Kandi abantu bafite uwo mutima barakubita bakinjira mu masezerano. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amoko arindwi ngo akomeye niyo muzatera. Binjiye muri ayo moko kwa arindwi. Isi ya none ubwo ndimo ndavuga itorero rya mbere ari ryo ry'Abisirayeli. Ryo torero ryabo ryariyobowe na Pastor Mose. Ryinjizwa na Yoshua mwene Nuni. Ikanani ryagombaga kurwana n'amahanga ngahe arindwi. Ayo mahanga arindwi ni picha ya systeme y'imisozi irindwi iriho muri iki gihe. Mu gitabo cy'Izahishuwe 17 ku murongo wa 9 Bibiliya iravuga 17 ku murongo wa 9 ngo haniho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Ngo iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho. Amahanga arindwi n'imisozi irindwi. Twebwe bo barwanye n'amahanga arindwi. Ubuko turarwana n'imisozi irindwi. Ngo yicaweho n'uwo mugore. Umugore Bibiliya ivuga ha ni Antikristo. Ni imikorere ya Antikristo iri muri iyi si. Iyo ni imisozi irindwi. Kugira ngo tubashe kwinjira tuyikubite. Bwana sifiwe. Tugomba kuba dufite imbaraga z'umwuka. Kuko bariya uwo mugore wicaye kuri iyo misozi. Nituvuga umugore ndimumva umugore ufite ubugore w'umugore. Oya ni umwuka. Ni imikorere ya Antikristo. Yicaye ku misozi irindwi. Itorero ry'iki gihe rirahangana n'iyo system. Itorero rya Musa ryari muri hangana n'amoko arindwi. Turarwana n'imisozi irindwi. Uranyumva neza? Bwana sifiwe. Imana iraguhamagarira kuvaho kugira ngo winjire ku musozi wawe. Uvuga ngo umusozi wanjye. Nibyo Kalebu yabwiye Mose nako Yoshua ngo mba iki? Mbiki? Subira mu mba? Umusozi wawe uruzi ko hari. Umusozi wawe urahari. Bwana sifiwe sana. Satani yafashe iyi si ayubakamo system ikomeye. Mu itorero ry'uyu munsi risa naho ritakigira imbaraga kandi ryarubatswe ku rutare. Aho amarembo y'ikuzimu atazanyeganyeza. Ariko tureba Kristo wacu arakomeye ariko abakristo n'abanyendegenge. Ni gute umugabo yagira ingabo zidakomeye agakomera? Yesu narimo ashaka abakristo ko arashaka abasirikare. Paul yandikira Timotheo ngo uzaba umusirikare. Ngo kuko na musirikare ujya mu byiki gihe ngo bakinejeje sebuze. Ngo ndagusaba ngo umusirikare. Yesu Imana irashaka abasirikare. Abasirikare sabo guhora gusabaganya ngo bazaja mu ijuru nabo gufata imisozi yabo mbere yuko ijuru riza. Abasirikare nabahindura imisozi yabo ijuru. Ubu Kristo nyabo Kristo nubu Kristo bwimika Yesu mu mutima bukamwimika no ku butaka uriho. Kuko Imana ikorera muri banki ibamo. Imana ikorera muri polisi
Imana ikorera mu basirikare, Imana ikorera mu badepite, ntawe itaba. Ubwami bwayo buba hose. Ubwami bw'Imana burenza agakiza umuntu akizwa, bujya no ku mikorere y'ibihugu, uko ibihugu bikora, uko ibihugu bibayeho, systeme igahinduka. Uzi impamvu mu mbabare gatoya twahunze ibihugu byacu? Systeme nimbi. Systeme nimbi. Nubwo waba uri umunyabwenge tubasha gukora muri systeme, ugomba kubanza kurwanya systeme kugira ngo ubashe gukoresha ubwenge bwawe aho hantu. Niyo mpamvu Musa yabanje kwiga systeme kugira ngo azabonye uko ayirwanya. Bwana sifiwe. Ubu ndimo ndavugana n'abakristo, Imana igiye guhindura abasirikare. Ibintu byawe birafashwe kuko wanze kuba umusirikare. Ntaho umukristo atandukane n'umujeshi. Nyimuko wa jeshi uzarebe n'abantu babaye abasirikare bagira umutima kuruta abasivile. Abasivile n'abanyabwoba. Twahawe umwuka w'igisivile udusubiza mu bwaho, twahawe umwuka w'igisirikare utwambika imbaraga. Bwana sifiwe. Kugira ngo duhindure tugomba kuba dufite umwuka wa gisirikare uhindura amateka, uhindura ikirere, uhindura imikorere. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Impamvu Imana yari igiye kwirukana aya mahanga niki? Kugira ngo iyahe abandi. Aya mahanga irimo systeme ya Satani, yari imikorere ya Satani. Imana yasabagabo ko bimura iyo systeme ya Satani bagaruye systeme ye. Bakure uwo mugore antikristo wicaye kuri iyo misozi 7 bahimike Kristo. Kristo ahinduka umwami. Gutera kwa 2 igice cya 18 ku murongo wa 9 no ku murongo wa 14 umva uko Bibiliya ivuga ngo numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Urumva Imana irabona ko ari amahanga ari mu kibazo, ari muri systeme ya Satani ya antikristo. Ngo muri mwe ntiyazabone kucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu bizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo bizira umve ngo nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. 13 ngo wowe utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe. 14 ngo kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko wowe Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Bwana sifiwe sana. Donc turabona Royaume, ubwami bubiri. Ubwami buri imisozi 7 iyobowe na antikristo. Turabona n'ubundi bwami buraha bugomba kuyoborwa na Kristo. Hagomba kuba rero intambara hagati. Ubu bwami bugomba gufata ubu bwami buyobowe na Satani bukabuhindura. Iyo niyo mission Imana igufasha, igusaba gukora. Tugomba kwinjira mu ntambara kandi tukanesha. Umva ayo mahanga ko ararindwi n'abaheti. Abambere n'abaheti. Abaheti bakoraga iki? Abaheti bari bafite ingeso mbi cyangwa se icyo bakoraga kibi cyane kwari ugusebanya. Abaheti ubwoko bw'abaheti bwari specialize mu gusebanya. Gusebanya ni kugambana, kuvugana nabi. Kubeshyera abantu, kugambanira abantu. Nicyo abaheti bari bashoboye cyane. Bagiraga daimoni yo kukubeshyera abantu bakabyemeza ugapfa. Donc umuntu akarari wawe agasiga guteranyije na quartier yose akagenda. Niwo wari umuco w'abaheti. Uyu munsi umuco w'abaheti ni uwuhe? Uyu munsi ni itangazamakuru rya none. Itangazamakuru iragusebya ukagwa. Rishobora kuguhindura utariwe. Amakuru yose mubona nayimpuha.
amakuru menshi mubona n'ay'ibyago kabaye byacitse. Nta makuru yo kuvuga ngo havutse impanga zibiri, hari umugore wabyaye abana batatu, hari umuhanda bakoze mwiza baguye, imodoka yahiritse abantu bahora mu bintu bibi gusa. Uwo ni umwuka w'abaheti. Tugomba kwirukana nk'abasirikare uwo musozi w'itangazamakuru tukawuha abana b'Imana. Dukeneye abana b'Imana bafite umuhamagaro w'itangazamakuru kugira ngo bafate uwo musozi, bavuga amakuru yubaka, amakuru azamura, amakuru arema, amakuru meza atanga ibyiringiro abantu kwizera. Haleluya! Icyo gihe nitubwire abakobwa n'abahungu b'abasirikare bahagaze kuri uyu musozi w'itangazamakuru, wa mudayimoni wa Antikristo azava. Wanasifiwe sana, wanasifiwe. Uyu musozi urakomeye ku isi. Mwabonye ukuntu bakoreye publicité covid? Mwarabibonye? Ntacyo mvuze. Ariko iradiyo ryose, televiziyo yose, ikintu cyose, Ebola yigeze ikorerwa iyo publicité? Sida yigeze ikorerwa iyo publicité? Kanseri yigeze ikorerwa ibyo? Ziriya ni imbaraga z'itangazamakuru. Itangazamakuru, amaradiyo yatangiye ryari? Twe muri Afrika kugira ngo tugire gushiraho amaradiyo yatangiwe n'abanyamerika bahanganye n'abarusiya. Icyo gihe bakoraga icyo bita propagande kugira ngo abantu bamwe baje inyuma y'ibihugu by'abanyamerika biyariye n'abakapitaliste, abandi nabo biyariye n'abande n'abakomuniste. Icyo gihe none bazana amaradiyo. Nicyo gihe sauti za Ujeremani zaje, nicyo gihe haje za France Inter, nicyo za Voix de l'Amérique. Ni gute iradiyo ryo muri Amerika tubyumva iwacu? Ni gute iradiyo ry'Abongereza rizi iwacu? Munumva icyo bashakaga kugira ngo ntitwumve ibitekerezo by'abarusiya, bakaduhoza mu matwi indirimbo z'Ubufaransa, indirimbo z'Ibyongereza, amaradiyo akavuga ibyaho byo muri Amerika, ariko kugira ngo batubuze iby'Uburusiya. Abarusiya nabo baragenda bifatira ibihugu by'abapolitike nka Angola, nka Mozambique na za Tome Principe, Sao Tome Principe, bariya barabafata nabo na za Guinée barabafata babashiramo amahame y'abakomuniste. Nabo nta yindi radio bumvaga, nta yindi radio. Donc amaradiyo yazanywe no kugira ngo twumve ibitekerezo byabo. Amaradiyo yarakoze cyane igihe cya Hitler yica abayuda. Niyo bakoresheje, niyo batanga icyo bita propaganda, manifesto ya propaganda, aho yavuga ngo ugomba gusubiramo kenshi ikinyoma kugira ngo ikinyoma gihinduke ukuri no kuri guhinduka ikinyoma. Ngo iyo gisubiyemo kenshi gihinduka ukuri. Niko bimeze. Ikinyoma cyasubiyemo kenshi gihinduka ukuri. Donc iyo niyo propaganda ya Hitler. Radio na televiziyo rero biza byo noneho bitubwira uko abantu bagomba kumera. Murabona ibintu by'abakobwa bari bo bihindura abahungu n'abahungu bihindura abakobwa, ntimubimenye hataba radio na televiziyo. Biriya nivyo byirirwa ngo bongeye kurongorana kandi ngo President wo muri America Biden yashizeho muri buri ambasade yose umuntu ugomba kuburanira abatinganyi. Donc buri ambasade yose uko bagira section ya visa ya coopération hariho n'uwa droit de l'homme ushinzwe abahungu cyangwa abakobwa bifuza guhindura igitsina. Donc iyo ni police bashizeho. Iyo ni extreme abagoshe. Izo propaganda ko zira kugwa nabandi n'ibinyamakuru na radio. Muzi filime za Hollywood, abastare bakomeye bari muri Hollywood benshi nabagabo bigiza abagore, nabagore bigiza abagabo. Abandi noneho babuze icyo babaho noneho baba. Donc sinzi icyo bari cyo. Kuko ubu babita LGBTQI. Bagenda bongera inyuguti. L lesbienne, gay, LGB, bisexual, nukuvuga ngo ushatse waba umugabo mukanya kamwe mukanduka ibu umugore wahindura uko ushatse. LGBT, abanga bana ba trans, abana bamaze kubikora barakijijwe.
nyuma yo kubikora barakizwa, baraza ngo baje mu makorari, abandi ngo babahudumu, barakishijwe kuko nashobora kongera gusubirayo ngo yihindure kizabe. Ibi ni ibibazo isi irimo icamo. Ambo abona aba transgender, abandi ni aba Q. Q niki ni question. Abakirimo bibaza ngo se ndi igikinje, abo nabo barahari. Ibi ni ibintu byinshi barimo bagenda bagerekaho buri munsi, ariko ikibiha imbaraga ni itangazamakuru. Bwana sifiwe. Nk'itoro rya Kristo dukeneye gushiraho abatangazamakuru beza. Muzi abatangazamakuru muri Bibiliya ni bande? Ni abahanuzi. Burya abajurnaliste ni abahanuzi, kuko nibo batangaje amakuru yo kuza kwa Yesu, batangaza amakuru y'ijuru, babwira abantu ko bagomba kwitwara. Abo ni abahanuzi. Burya abantu babwira umuhamagaro w'itangazamakuru baba muri kategori imwe n'abaprofete, n'abahanuzi. Ariko uyu musozi wafashwe nabande? N'abaheti. Imana yababwira ngo mugende mukwita abaheti mubakureho. Abaheti b'uyu munsi reka natwe tubasenge mu izina rya Yesu. Duhamagara gutsinda abaheti, tukimika abana bacu ku musozi w'itangaza makuru. Abasore bafite itangaza makuru mu mitima yabo ni bande? Bashira amaboko hejuru, maguruke basengere gato. Imana ibuzuza imbaraga, muhike uyu mudayimoni, muhagarire mu mbaraga, mwinjire mu Jesus. Muzamura amaboko yanyu n'abandi bari hariya, reka tubasengere uyu mwuka w'abaheti tukubite hasi. Bazaduhagararire, bazavuga amakuru meza, amakuru ngo mbega ibirenge byiza bizana amakuru meza byamamaza iki? Amahoro. Haleluya. Aba ibirenge byabo ni byiza. Turahanura ibirenge byanyu, turahanura akanwa kanyu, ubwenge bwanyu, muzandika ibikwiriye, muzaba abahanuzi bakwiriye. Haleluya. Bwana sifiwe. Mana ubagira abahanuzi b'iki gihe, nibandika, nibakora inkuru, nibagira bazamura itorero, bazamura ubwoko bwawe, buzuze iki kirere umugisha wawe. Inkuru z'impuhwa n'izindi zose zibave mu kanwa, inkuru z'ibinyoma zibave mu kanwa, bandika inkuru authentique. Imana ibahumugisha. Bwana sifiwe sana. Umusozi wa kabiri no abagira ugashi, ngo muzirukana abagira ugashi. Abagira ugashi ni ubundi bwoko bwa kabiri. Ubu ni ubwoko bwa politike. Abagira ugashi akazi kabo kwari ukwirirwa muri politike, politike yo gucamo kabiri kugira ngo bategeke, politike yo kunyaga amatongo no kwiba imbibi, bakagenda bagakuraho urubibi mu ijoro bakarushinga hariya. Ubu ari umwuka w'abagira ugashi, ngo muzirukana abagira ugashi. Mwari muzi ko iyo bavuga ngo ya no nguriye ngo agira politike, baba bavuga ko agira iki? Ikinyoma. Uyagira amahimba agira politike, kuko tuzi ko politike ari iki? Ari icyaha. Ariko mu by'ukuri politike si icyaha. Gusa nuko uyu musozi wafashwe n'abagira ugashi. Abagira ugashi baragenda muri politike aho kwerekeza abantu imbere bakabasubiza inyuma, aho kuyobora abantu bakarya ibyabo, aho kuzamura abantu bakabamanura. Yesu yabibwiye abigishwamwe, arababwira ngo nge ngo ndifuza ko bakomeye muri mwebwe ngo baba abagaragu b'abandi, ngo kuko bami b'iyi si ngo bagira gute? Bakandamiza abantu. Ngo sinifuza ko ari uko mu bigenza. Abami b'iyi si nibakorera abantu. Umwuka w'abagira ugashi ni umwuka wa politike. Muzi ko politike ikomeye ku isi. Hari ibihugu bikomeye kuri iyi si, nibyo bizabategeka uko isi igenda, uko isi igomba kumera. Iyo abanyamerika bataremera, abanyaburayi ngo bemere, abafaransa, abadage, Uburusiya bwemere, Chine yemere, ibyo bintu biba bitaracamo. Bilderberg, abo ba Bilderberg nibo bafite ubutunzi bw'isi, nibo bategeka Banki Mondiale, nibo bategeka FMI, nibo bateganya igihe impunzi zizava zikajya hariya, nibo bateganya umubare w'impunzi uzajya muri iki gihugu, nibo bateganya kuki impunzi zose iyo zije Norvege ivuga ngo ndatwara Sweden, ese nimpuwe? No, ni byavuye Davos.
Davos ikavuga ngo muzajyana 5,000, Davos ikavuga muzajyana miliyoni, Davos ikavuga Amerika uzatwara, Canada uzatwara, ukumva ngo nge bantomboye muri Canada ni Davos. Donc politique hariya baricara bagapanga nongere mbabwire akanama gakomeye. Iyo Bilderberg ibamwe ibice bitatu. Muri interesse mbivuge? Aba mama muri ako muranyumva? Sawa. Mumbabare mbivugeho kugira ngo mujye mumenya ibintu. Mama mukecuru kurabyumva? Kurabyumva ma? Davos ni mu Busuwisi. Mu Busuwisi ni Buraya. Mu Buraya ntuzumva ma? Mu Buraya naho nuko. Okay. Mufite abakecuru baba intellectuel hano? Ugira ngo yageze Nairobi gute? Nubu intellectuel. Ugira ngo wavuye ukagera utari mu intellectuel? Jamais. Bavuga icyongereza. Nibyo cyababwira bari muri Amerika. Mwa good morning. Mwa mbiyo bread. Barayimenye bakayibaha bread n'umugati akabwira umuzungu mbiyo bread ahusha. Bazi icyongereza barakibe. None se niko bimera. Davos habamo inzego 3. Hari urwego rwa mbere ruzi ibyo bakora. Urwego rwa kabiri ruzi bikeya ku byaba bakora. Urwego rwa gatatu tibazi ibyo barimo. Aba nibo benshi nibo baba muri mu byo bita ngo ni baje mu cyo bita ngo ni economic forum economic. Aba nibo bajya nibo babatekinise bajya kwiga ibya banke mondiale ko bazatanga amafaranga muri fond monétaire muri FMI. Donc n'abatekinise bacu bagendayo ariko mbere yuko ibyo biba ndimukabivuge hari umuntu wari ukomeye cyane muri guverinoma y'uyu mugabo ucyuye igihe muri kiriya gihugu ndavuze mvuyemo. Murakizi? Impamvu nanga kubivuga gutyo nuko ubu ngubu kuri aya video iyo tuvuze ayo mazina ubutumwa bararufata. Munumva wa musozi we? Okay. Hari amajambo amwe iyo tuyavuze barayafata ubwo butumwa ndibutambuke. Ndaza kubabwira impamvu tugomba kugura amasatelite yacu mu kirere. Dufite iyo projet yo kugura satellite zacu kugira ngo tuzigira ama YouTube yacu atacha kuya. Bwana sifiwe. Noneho muri icyo cyumba donc bose bagiye Davos ari benshi ariko hari cyumba kiza cicaramo babagabo. Umwe rero mu bakonseye b'uyu mugabo ucyuye igihe arakijwe kandi yari yahawe briefing n'abapasteri bamwe aho muri icyo gihugu ndavuze kuzamenya aho nuwayo y'aba Bilderberg yateraniye. None bamurangiye aho bakunze guteranira. Yari umuntu ukomeye yari umukonseye ucyuye igihe. Aragenda arinjiye ageze ku muryango. Abasekirite baramuvuga ngo urinde arababwira ati nge ndi konseye wa kanaka. Bumva icyo gihugu baratinye aberekanya carte ye. Ariko ageze imbere asanga hicayemo abagabo abo bita ngo naba think tank bisi. Abo nibo batekereza ngo ni gute Kongo tuzayigira imyaka 50 iri imbere. Abo nibo batekereza ni gute Afrique du Sud izamera. Abo nibo batekereza en fait gufungurwa kwa Mandela. Bari barabitekereje Davos igihe cha Gorbachev n'igihe cha Bush mukuru.
bavuga ko mu mwaka wa 1990 Mandela azafunguka, namara gufunguka binjiza icyo bita muri Afrika multipartisme, za MPR zishire, za mouvement zishire, haza amashaka yose. Bigena ivyari byarateguwe muri za 1990. Ikindi cyagomba kubanziriza kwa rukugwa kurukuta kw'Iberlin. Rwa rukuta rw'Iberlin rwo mu Budage rwaraguye, bakuramo communisme na capitalisme. Ubudage bwagendera ku mahame y'ibihugu capitaliste, ndetse n'Ubudage bundi bwagendera ku mahame y'Uburusiya. Bemaze kugwa, Gorbachev aramukanya nande, aramukanya na Bush muri 1990, bakoresha ijambo rivuga ngo nouvelle ordre mondial, ngo twinjire mu kindi kinyejana isisha. Hanyuma Gorbachev w'Uburusiya yarafite icyo bita leta zunze ubumwe z'Abasoviete, URSS. Donc byari ibihugu 13 byari igihugu kimwe, bikagira n'ibindi bibishigikiye kaza Romania, kaza Bulgaria, kaza udugu twinshi twari tubishimikiyeho. En fait icyo gihe baravuga ati sasa cagihe twavuze ko isi tugomba kwireka ikajya muri demokrasi. Intambara yacu y'Abarusiya n'Abanyamerika tuyihagarike, yari intambara y'ubutiti barwana ariko mu kunekana gusa. Icyo bakoze bavuga toke nitujya gukuraho, ko murumva ibyo mvuga, nitubikuraho ibi bintu, ko dufite abantu twari twarahaye amafaranga twebwe Abanyamerika ngo badutumikire nk'abamo buto, tuzabigenza gute? Turabarekura, turamusaba akureho MPR. Nico gihe bahamagaye Tshisekedi ajya I Washington kumwumvisha kwa agomba kuba premier ministre, ariko agomba kumvira amabwiriza y'Abanyamerika. Tshisekedi arayanga, yanze, agaruka Kinshasa bamukura ku premier ministre, kuko n'Abanyamerika babimukuyeho. Yari yahawe ubutumwa na ambassadeur Richardson. Niwe waje ambassadeur Richardson aramubwira ngo wowe urakora ibi n'ibi nubzanga tuzaba premier ministre. Bati kuko Kongo turayifite, si yanyu ni yacu. Tshisekedi aranakara cyane aravuga ngo baso barahabaye, bati nuko tubwiye uzapfuta abaye president. Nshobora no kubabwira impamvu uyu we yabaye, ariko sibyo ndiho. No ntibura aba politician, mwe mwaje kwiga ijambo ry'Imana. Hey, hallelujah. Hari abantu baje muri politike batazi yo biva niyo bija, ugasanga umuntu yahiye umutwe ko aravuga ngo BBC yavuze wa BBC ivuga iki? Politiki ibera handi. Uyu n'umusozi w'abagira ugashi, Imana yababwiye ngo bafite amaboko muzabarwanya. Ndabadepite ngiye kwiyamaza muni vote, tukuvote uziki vraiment. Kasubire kuri yango nanimo vuga kuri Gorbachev, hanyuma ndagaruka Davos mu ngibutse niwe. Hanyuma baricara bavuga ngo mbere y'ikintu cya mbere tugomba gukora, pressure yabanje kubaho gatoya mbere yuko Bush aba president ku ngoma ya Reagan president wa Amerika. None icyo gihe abirabura b'Abanyamerika bari bakomeye cyane, barimo barwana kugira ngo bafungure Mandela. Bararwanye cyane nicyo gihe ba Desmond tutubazaga, bakaza muri Amerika bagakora ama fundraising za Michigan, bakamanuka Atlanta, hose bagenda bavuga ngo mudutabare. Abirabura b'Abanyamerika barasara, basaze. Reagan agira ikibazo, tugomba kurekura Mandela, kuko Mandela ntiyarabushwe n'abazungu muri South Africa. No, yarabushwe nabo mvuze ya mahanga akomeye babagira ugashi, tugomba kubarwanya. Twahawe imbaraga, ariko buryo turwana susu gupfa kubyuka gusa ngo ndavuga ku maradiyo. Kuri adasakuza, asakuza iki? Ingungura yuzuye ntisakuza. Hari abakora mu ibanga, kuko politike iraturengeye. Abayikoresha n'imbaraga z'umwijima, ngo namahanga araguza kandi agaterekera, ngo nimugerayo ntimuzakorane nabo muzabarimbure, ngo kandi ntimuzakore nk'ibyabo. Aba bararaguza, baraterekera, bakorana n'imyuka mibi. Satani n'ubabwiye ibyo bakora.
iyo niyo politike y'isi. Uwo ni umwuka w'abagira ugashi. Erereza ibihugu by'abandi imyaka 100 iri imbere, mukabona ibintu ndibicamo, mukabona abanyabwenge ntacyo bakora, ariko si bo bafite imbaraga. Mu Cyongereza babita puppet. Puppet ni ibipupe. Kujya umwana akinisha igipupe akagira ngo twakinishaga inka kera, inka z'ibiti, ijya ni puppet. Aba mubona bazi imbere akavuga ngo ndategetse ndavuze, ni puppet, ni inka z'ibiti. Uwaciye igiti cy'inka y'igiti ari inyuma yacu. Twasigaye tuzitondesheje umurongo tukazireba turi hariya. Voilà nuko aba mubona ngo na politiciens barakomeye ni zanka ziri ku mirongo. Iyo ushaka gukubita ni hahandi, ariko ndi wahakubita utabarimo. Ndababwira izindi imbaraga tubakubitisha. Anyway, nge ndimo nigisha ku misozi 7 n'amahanga 7. Sindi muri politike. Abanyumva mwese pardon ko ndavuga gusa, ni mufano tu. Ni mufano tu. Amen. Amen. Hallelujah. Mirongo 9 igeze, Gorbachev, perezida wa URSS, ahura na Bush, perezida wa Amerika, inshuti y'amabuto. Murabyumva? Yaragiye kumurekura, ariko ku ngoma ye ntiyabitinyuka, abisigira Clinton, kuko mu buto rero muhaye zahabu nyinshi na diamond. Muzareba amafoto ye ari mu mapale, mu maferi, mu maranch, amaferi makomeye y'inka yo kwa Bush. Mu buto yagenda akambara ikabutura bakagenda nawe. Arababwira ngo mwitonde gato manda yanjye izarangira, hanyuma uzakurikiraho muzahite mudeklara multipartism. Ariko byari byarangiye muri 90. Birangiye bakuraho Berire, Mandela baramufunguye. Bamufunguye hatangira kuza ibyama byinshi muri Afrika. Twari tuzi ko haba empire gusa. Mu Burundi twari tuzi ko haba iki? Iporona yonyine. Mu Rwanda hari iki? Emerende. Muri Kenya hari iki? Kanu. Munabisikiya? Nahi wabo hari ibindi byinshi. Ariko hano bari baremeye president umwe ko agira icyama cyose kugira ngo baje bamubwira ibyo gukora. Ikibazo bari bafite rero bamaze gutanga multipartism, ni gute mu buto bamureka mu buryo bw'ikinyabufura. Bohereza ambassadeur Richardson kujya kumubwira ati none wewe vaho ku mahoro, wabaye inshuti yacu, tidushaka kugukoza isoni, reka ndekeraho. Yakozwe niki? Why? Ntavuga byinshi. Njewe ko ndigisha ijambo imisozi 7. Bwana sifiwe. Wa mugabo rero aji Davos aho arinjira, baramubona bamaze kumumenya, asanga ari abagabo bakomeye batazwi ariko bafite ubutunzi bw'isi. Abo nibo baguriza ibihugu. Nibo kuguriza ibihugu, ntibaza baguriza umuntu, no baguriza ibihugu. Bakavuga ngo iki gihugu tugihe imyenda kugahayo ukayifata. Wanababwiye ati nabonye ikinonko cya diyama nyishyure ngo ya. Imyenda abanyafrika bafite ntibananiwe kuyishura, ariko banze kuyishuza kugira ngo abana babo n'abuzukuru babo bazakomeze babohwa nawe. Aho warundi musozi nari gutinda, ariko ku musozi wa politike noko arinjira asanga barimo barategura. Ndanyumva ndabivugira muri Marenga. De code vie de
de chu, de mi, de ni, de che, de nda. De ko, de vi, de chu, de mi, de ni, de che, de nda. Okay. Mwarabyibagiwe? De mu, de mvi, de che. Okay. Ibirimo bibu uyu munsi naho byarimo bitegurirwa. Tibibaho n'ubwenge buri uyu munsi kwisi yose yaba muri ibi turimo. Babandi ufite amatwi yumve. Umusozi wabagira ugashi ukeneye bande, ukeneye ba Yosefu, ukeneye ba Danieli, ukeneye ba Daudi, ba Mordekayi, ba Esteri. Murahari? Uzi icyo bakora? Baragenda bakinjira mu indani kuri ba bandi bafata ama decision bakamenya uko bakora. Abo ni ba Nehemiya. Akaba ari bo bagaburira umwami. Akumva burya abakozi bo mu rugo bazi ibyo muvuga. Abagemurira afungura mukagira ngo ni igipfu. Naho ko arumva ibyo mavuze. Ndetse akitinza akazatora utuntu tutahari kugira ngo yumve nawe uko wikiriza. Akaba yabimenye byose akamenya ibyo mwavuze. Niko ba Nehemiya bari bameze. Ni gute iwacu tuzahubaka tutaragera kuri bariya batubujije kubaka? Nicyo cyatumye bajya hariya. Ariko kuhagera ntibagejwe n'ikindi, babanje kuba baboyi n'abazamu. Ntabwo ari aba universitaire ngo twize za theology za droit deje baragutinya. Ariko ugenda usa n'igipfu cy'umugore gusa kaza kubura gutya. Bakavuga igifaransa ndibazi kukizi, bakavuga icyongereza, bakubwira ngo s'il vous plaît ugakomeza ugenda ngutumva. Bavuga ngo weye je ne comprends pas français. Naho byose ukurabyumva. Uko niko ba Nehemiya bari bameze. Bakumva imigambi bafatiye i Yerusalemu. Bakumva imigambi bagasoma mu bitabo babatumye ngo mujye koza mu bitabo by'ubucurabwenge mukureho ivumbi. Akagenda asoma igihe bazagirira. Sibyo Danieli yasomaga ngo ndimo nsoma ibitabo. Byari ibitabo sebye byari iby'ibwami. Yagendaga mu ijoro akarara asoma ibitabo ngo arebe uko iwabo bazataha. Ariko yageraga gute atarimo indani. Uricara gusa ugatorera ukarya ikigori hano umoja ngo nzakiza kongosha. Wowe gute uzayikiza gute uko bigenda? Ni bande ba decida d'abord kuri Kongo? Urabaza ba decida? Musa yagize imyaka 40 arimo amenya ido n'ido gibwami. Uko bakoloniza abantu, uko bazabubaha bene wabo, uko badateguye kubarekura byose. Atangira no kuzavuga ngo twice umwe. Niyo ari programme ye. Tuye twice umunyegiputa umwe turebe ko tuzabikiza. Imana iramubwira ngo no pakesi yose uko bigenda uzapfa kare. Ugomba kubyutsa network y'aba Mose, kubyutsa network y'aba Yoshua, kubyutsa aba Yosefu. Ni benshi bice Yosefu umwe abandi 100 bagasigara. Umusozi wa politike si umusozi wo upfa kugenda gusa n'amazuru gutya gusa. Baraguturitsa ntumenye igihe waturikiye. Kuko iriya ntebe bose barayishaka, uriya mwanya barawushaka, hariya hantu bose barawushaka. Si ukumenya kuvugira abaturage bikugeza hariya, nukumenyana nabo batumye abaturage bamera gutyo. Muribuka Abusalomo yirukana Daudi, haza umugabo witwa Hushayi yababaye cyane ngo nanjye ndagusanze. Daudi yamubwiye iki? No winsanga uranshaka wiki, genda uje kwande
kwa Busalomo uje mu bandwanya nawe ugende nibantu kuntuke kabiri niwe vuga ngo Dawudi we ngo cha Dawudi ariko umenye biriyo kugira ngo urogoye imigambi ya Hitofeli. Sai strategies za Dawudi zo kurwana yari yanze kurwana n'umuhungu we ariko amurwanisha inshuti ze. Umugomba kubaka network y'abantu bajya mu decision makers, abantu ba decida apana imyanya kandi abadecida sabagaragara. Nabwiye aba bene data tujeje bundi twakiye kuri Nyayo House murayibuka iriya nzu ndende. Icyo gihe hano muri Kenya baguhaga visa y'amezi 3 yarangira ugasubira kuri immigration bagahuika indi amezi 3. Iyo amezi 6 yashiraga wagomba gusohoka uja ku mupaka ukinjira Uganda ukararugarutse kandi bakakongera. Nge nta faranga nari mfite amezi 6 yashize ndavuga ndi umukozi w'Imana reka nje kuri Nyayo House mbabwire bapfe kunyongera biki tegeko. Ndagenda mbageze kuri gishe kuri immigration umugora arareba arambwira ngo we nguzi kuri iregare muri iki gihugu kandi icyo gihe barafungaga cyane gecha muzehe moye mwe mwaje mu gihe cyiza icyo gihe ndi bakinaga umudama arangangamiye nabandi ndapfuye ngo vuba va muri Kenya niko yambwiye. Ashaka ndamubwira basimba mbijo cyangombwa cyanjye ngende ndava muri Kenya. Aransingi arambwira ngo vuba cyane polisi taragufata wijyane. Hari umugore hariya uri mukubura sohotse kijana unichunge hapo nje yari makubura. Ndavuga uyu ariko ngirimo ni mucunge nini ntatikamba nawe rakubura ni nkanjye ntaki kurya umuntu wa wishavuriye. Ngiye kubira mbona mbagazi ruhande arambwira ngo ni nini ndavuga ko se mubwira uyu vraiment yambaye kamba mbiri nagatenge ko rakubura ivumbi ryamuzuye uyu se umwuka atifa kumubwira ndamubwiye ikibazo cyanjye miye natoka Kongo niko hivi na hivi. Arambwira ngo ke ngwicara anyicaza mu kazu kakamabisi akora ahantu akuramo agapapuro n'agakaramu yandikira umukuru wa immigration. Aravuga ngo mwumve abakomeye sabo mutekereza murabyumva. Aranditse aravuga ngo zamuka kuri etage ya 20 ugende ukoma urabona umuryango wa 10 ukomangeho niwe mukuru wa immigration muri iki gihugu. Umuntu wese uza kukubaza kugufata umwereka kanota. Ariko kuko nayandi mahitamo nari mfite nabereka mfe kugenda ariko sinari nzizeye yero kandi arangije ahita asubira nsanga arimo arakomeza afagiye naho tipe yumva makuru aberaho yose. Ndazamutse nanjye muri asansere iranguruka nyingejeyo mbonye namba 10 ndagenda komanze haza umukobwa ari ngo we urashaka nde mweretse agapapuro ngo ngo tunga arirukanse mukanya aragarutse arankinguriye ngiye kubona biro y'umugabiraha ari kuhera nkiriye umuryango uri. Umugabo yambaye marineti arahaguruka ava ku meza ye ansanga hariya arangije mweretse agapapuro ngo keti hapa ndicaye akuyemo marineti. Habari yako mzuri. Oh pole sana. Hii ruhusa ni mimi tu ngo ni ngewe wemerewe nyuma y'amezi 6 kwemerera umuntu kuba hano kandi bati ni ngewe na ministre wa interieur tawundi. Afata kasha kubitamo arambwira ngo ube muri Kenya igihe ushaka.
naramanutse ngeze hasi mbura wa mugore waza ukuvura, ariko yari umugore kweri udashobora gutekereza. Abo nibo bakomeye. Burya wa mugore ashobora kuba ajijisha kubura, ariko ari we mujyanama, ari we icyo kigo cyose agifite. Burya mubona bagaragara ku ndebe ngo barakomeye, bajya sibo. Rero iyo ushaka kwinjira muri politiki ubasha ugenda urunguruka umenya icyumba kiba mwabo bantu. Iyo wahamenye uba ugiye kuzingura. Umuntu yakwibaza ngo se turahagera gute? Si cyo kibazo. Aho twahagera gute? Biroroshe cyane. Iyo uri umwizerwa ku Mana ukagira ishyaka ry'abanyu ry'igihugu cyawe, ry'ubwoko bwawe, ugasenga ukabasengera, Imana irakuzamura nka ba Daniyeli. Ukagenda urogoye imigambi myinshi yakavuga bayiriho. Hari byinshi mwene abo bantu barogoye, ariko ntibasakuza, ariko ntibavuga, ariko dukene. Abasakuza nabo barakenewe kuko baramenyekanisha, ariko bigumaho. Ariko binjira muri ba bandi bahindura imigambi n'abandi. Bwana sifiwe sana. Amen. Turasaba rero, turasabira abana bashaka kujya muri politiki, bakubita umwuka wa Giyugashi. Murahari kugira ngo Imana ibinjize hari ibaho umwuka wari kuri Daniyeli, wari kuri Yosefu. Abo ni abantu bazi kurotora inzozi. Abo ni abantu basobanura menemene tekele ufarisi. Bwana sifiwe. Abo ni abantu bahinduka igisubizo cy'abakomeye, yarangiza akakugira umukonseye we. Hey, haleluya. Haleluya. Basobanura inzozi, babura bazisemura bakabaza ngo ni bande, bakavuga ngo abo bazisemura baba muri prison. Ntabwo baba mu mihanda, ntabwo baba mu mapare, baba muri prison. Kuko nabo bakorera ibintu muri prison bihishe. Turasabira abo bahungu n'abakobwa kugira ngo Imana ibahe umwuka wa Yosefu. Muhaguruke tubasenge. Bahungu bashaka kwinjira muri politike n'abakobwa. Kandi icyo mbasaba, ntimurebe gusa politike y'iwanyu Kongo, urebe niyo muri Australia. Nuramuka ugiyeyo uzaba umudepite muri Amerika, uzaba umudepite mu Bwongereza. Naha muri Kenya muzakore neza, uzabe chef. Bihera ku bushefu, uzabe guverineri. Ntimurebe gusa iyo mwavuye, murebe naho muri. None se bazorobabeli ba Moridekayi tibari wabandi? Bwana sifiwe. Turasaba ngo uwo mwuka wa politiki wamanuke. Uwo mwuka Bibiri iravuga ngo ni umwuka w'ubutware. Mwami Yesu turase abamori hasi. Abamori ni umwuka w'uburezi, education. Education y'uyu munsi irapfuye, bigisha abana ibintu bibi cyane. Kirikiri umuzirimo zikorwa, abana bacu bigiraho nimbi. Nibura muri Afrika baracyanyanyaza gato, ariko hanze ubu mu mayita amwe muri Amerika bamaze kwigisha abana ko umuntu nta gitsina agira, arakiremera. N'amashuri barimo baba ngo niumva muri wo ushatse kuba umukobwa vuba baragufasha birangire. Donc ko barabibigisha, usigaye ubaza abana babwira ngo se mutinganye ni mwiza, ngo nta kibazo, ngo nawe n'Imana yamuremye, niko babigisha. Donc education yarapfuye. Mwari muzi ko abanyabwenge biyise aribo bahakana Imana? Abanyabwenge biyise kubera iki? Babigisha science, ariko ntibabigishe conscience, ntibabigisha umutima, babigisha gusa ubumenyi. Kandi ubumenyi budafite umutima n'ubujiji. Kubera iki? Iyo umuntu adafite Yesu azahinduka umuntu nk'abandi, nubwo yaba afite ubwenge. Umugabo ukomeye Jean Paul Sartre ubona babwiye Sorbonne, yaragiye yarigisha, bamuhaye kwigisha, yari umufilozofe, kwigisha abana, arimo abigisha kuri liberté, ubwigenge, libertinage. Bwari ubwa mbere mu Bufaransa abasore bo muri université bari ku Sorbonne, arimo atanga conference Jean Paul Sartre ababwira ko bagomba kugira umudendezo kugeza n'igihe bambara ubusa.
uri professeur yari muyivuga muri conference auditoire itangiye yaje kurangiza abakobwa n'abahungu bose bambaye ubusa bazenguruka umujyi wa Paris banyina bavuza induru base bavuza induru uwo wari mu buyabwira ninde ni umuprofesseur un grand philosophe wambwira ngo uwo ngubo afite ubwenge ntabwo afite yagaburiye ubwonko ariko asonzesha umutima ubugingo burasonza turasaba ngo Imana ihagurutse abarezi dukwite umwuka w'uburezi Satani yamanuye yazanye ari wo mwuka w'abamori twafatanya gukubita umwuka w'abamori reka tuwirukane turasenya umwuka w'abamori mu izina rya Yesu turazana umwuka mwiza Imana iduhagurukiriza abarezi abahungu n'abakobwa bashobora kurera neza bakigisha abana bacu neza bakamenya Imana bagatozwa inzira bakwiriye kunyuramo bazarinde basaza batarayivamo mu izina rya Yesu turasabira abo bana n'abarimu beza mu izina rya Yesu amen. Irindi shanga bagomba gukubita hasi ni ry'abanyakanani Imana yari yabahaye devoir ikome Bwana sefiwe abanyakanani bajyanaga n'ibintu byose byitwa ubucuruzi umusozi wa economy kuko nicyo bakoraga cyane ibintu agiye mbabwira n'ubuzima ni culture ya moko korarindwi icyo yatindagaho cyane ubucuruzi bwabo rero bwabagamo za maji nyinshi uburozi bakica abana kugira ngo bagire ubutunzi bagahuguza bakiba bakagirana amashari bakicana bakamburana ibyabo kugira ngo nuko abanyakanani bari bameze niyo mpamvu kera mwumvaga abantu bavuga ngo ubutunzi ni icyaha nuko bari barakurikije principe y'abanyakanani ariko uyu munsi ubutunzi bukora mu nzu y'Imana Bwana sifiwe Bwana sifiwe inzu Salomo yubatse yayubakishije ugereje n'amafaranga y'uyu munsi imiliyari 175 z'amadolari y'ubu miliyari 175 nizo zari zarubatse urusengero rwa Salomo 175 miliyari billion 175 billion zari imbaraga z'ifaranga zari imbaraga z'ubutunzi amabuye y'agaciro amahembe y'inzovu za safire za sardoise za platinum y'amabuye akomeye meza yose za berire zari ku miryango za onx y'amabuye meza y'igiciro yari mu nzu y'Imana kuki twaba mu mazu meza Imana ikaba mu nzu mbi Salomo yari yarabyumvishe ariko zari imbaraga z'ubutunzi dukeneye ubutunzi kugira ngo tugire amasatelite amateleviziyo yacu dushire amasatelite mu kirere kugira ngo namwe mukore Facebook zanyu mukore YouTube zanyu nuvuga bya bindi batavuga ntitubifunge ugira ngo nibandi bazabikora ni twebwe tugomba kugira iyo vision ubutunzi bwacu rero bwaheze mu maboko y'abapagani mwari mubizi buriya amafaranga abapagani bafite yari ayanyu kuko ifeza n'izahabu ni ibyande uruwande uri umwana wande iso atunze iki ifeza none kuki ukeni nuko hari abandi bayibye ku musozi w'ubutunzi w'amafaranga hari abandi bawuryamyeho tugiye kubakubita baturudishiye byetu inyundo oya katiyusha tubarase byatunezeza cyane nagiye muri Korea ngezeyo cyari giterane kinini cyane si giterane komtere ni uguhura kw'abakozi b'Imana batandukanye duhura n'abacuruzi n'aba businessmen bakize mu matorero yabo noneho tugeze muri Korea nari kubona umugabo witavye Imana muri Kenya ari inshuti yanjye ngo ni Kabachia Bishop Kabachia yitavye Imana twari ivyumba twari duteganye nawe noneho mbyutse mu gitondo sanga umugabo ahagaze ku cyumba ku muryango arambwira ngo arandamutse cyane aramanuye muri ascenseur antwaje ibitabo ndabwira no arambwira ngo mbabarira winyimisha umuye kara akagabo kakakore akaresha gutya ndagiye ngezayo Kabaciye mbona nawe undaramuzanye noneho subiye muri chambre sanga inkweto zanje zose yaziteye siraje imyambaro nambaye ejo sanga yayimeshe
noneho umunsi wo gutaha nshakisha akadolari nari mfite 100, ndavuga ibyo byose yambere y'umwana mwiza, ndajya kukamuha kameme duturangizanyije nawe, ndakabika ka soda. Noneho hari abapasiteri b'amatorero akomeye, itorero ryo kwa Yongico, iry'aba presbyteriye, iry'abapatiste n'itorero ry'abamethodiste. Ni amatorero akomeye cyane muri Korea. Nuko baraje bazanye ekipe twese twari abapasiteri bavuye mu bihugu 100. Iyo ni network ibamo abapasiteri bafite abakristo barenze 10,000 hejuru. Utabafite ntuza muri iyo network. Nibyo. Oya nibyo, uko niko kuri. Kuko si igiterane tuzatujya kugira, ni igiterane na madame arabizi. Tukijamo kugira ngo tuganire experience. Waba ufite n'ikibazo ukabona uko waturira undi mugenzi wawe. Donc mwese mwa mufite amatorero akomeye, tushobora ufata umwe gusa wishakiye ukamushirira uruhande ukamubwira ibibazo byawe, akagufasha nawe akakubwira ibindi. Ariko none tukagira igihe twicaraha buri muntu akavuga ibyo yagezeho ni imbogamizi yagize. None abandi bakabazanya gutyo. Bari abapasiteri bakomeye ku isi, ariko bazanye n'abacuruzi babo bakomeye. Ba miliyoneri. Urumva nyine twe muri Afrika twaritwaraga twenyine, abandi bazaga bafite ababo bakomeye, twe natwe bazaza murahari. Uyu musozi tugomba kubazanira, umusozi w'abanyakanani tugomba kwambura abanyakanani, ubutunzi mukabugira, habwo ubutunzi mu izina rya Yesu. None uwo munsi niteguye ko tujya kugenda nkamupfunda $100. Baratubwiye ngo ndagira ngo tuba presente ababa protokoye ikicyumweru cyose. Uwanje niwe watangiye. Baravuga ngo turagira ngo tubamenyeshe ko ari we directeur national w'ikigo cya telecommunication yo muri Korea. Korea Telecommunication. Telefone yaha ikomeniye Safaricom, president wa Safaricom mu gihugu. Noneho ngira ngo sinumvishe. Aruko n'icyongereza cyambaza Kabakiya. Kabaki avuze iki? Baticeceka. Nanjye wanje namumenye. Bageze kwa Kabakiya aravuga ngo ni ngewe uhagaririye amato yose yo muri Pacifique yo mu gihugu cya Korea. Turarebanye na Kabakiya, nibuka ka $100 kanje. Reka mbabwire byatumye nshakisha kumenya amafaranga ahembwa. Nasanze ahembwa amafaranga gusa asanzwe hatarimo amabonisi n'ibindi byose. Yahembwaga ku kwezi $35,000 by'amadolari. Nari mfite $100. Ariko nanje niko nari mfite. None ngira ikibazo nkamuhe. Sinkamuhe. Histoire ndirarangira. Bwana sefiwe. Bwana sefiwe. Bavandimwe, hari abandi uyu musozi w'ubucuruzi bawufashe. Niyo mpamvu mubona abakorera bagira amatorero hose. Ntabwo ari leta izibaha, n'abakristo babo b'amiliyoneri. Umwe gusa azaguruka ngo ndasponsoriza amatorero 1000. Bamaze kumenya ko ubutunzi ari ubwacu atari ubw'abanyakanani. Amen. Ambo niba nakamwendera akabaye simbabwira ivyo ni byanje. Ivyo ni mbabwire. Mbireke. Mbivuge. Okay. None nagomba yo gufata ibikapu. Ngiye mbona araje yiruka afunguye deja nari namumenye. Ndavuga yakwisubiyeyo vraiment. Arankinguriye yategereza ko kwasanseriza ukinjira. Yarangiza akagukandira ukazamuka wagafata yindi. Hari izindi barufite zihuta ugasanga yageze ku muryango wawe. None usanga araseka.
ni wa wundi murasanu ariko ndebye hari ukuntu yari afite agakova ahantu mbona ariwe aba arankingura umuryango afashe ibikapo byanjye abifashe ndamubwira tumva rero ndashaka kuguha umugisha ndashaka ko hari akantu kanjye ku mutima ariko bwo icyo gihe ndavuga reka nongereho yandi kuko narebye umuntu ngiye guha ndavuga reka nongere handi abe nka 500 none ndamubwiye mu byukuri akana gaturo ko gushima arambwira ngo no ngo mpembwe ibihumbi 35 ku kwezi ibyo nkubwiye ubikube kabiri amafaranga ngira y'inzu uko mbayeho ibindi byose batino batahubwo ninjye ugomba kuguha simbabwira ko yanga aho ngaho sivuga umva nanjye navuze byose ibyo sivuga aho sivuga mwabimenye sawa muri abana beza muze kumenya ibintu kare mugira umwuka wo guhishurirwa kandi ibyo wamenye nyine nibyo icyo si ikibazo rero indege yanjye ngewe abandi bagomba kugenda uwo mugoroba ariko indege yanjye yarejo baramfata n'imodoka banjyana muri hoteli mu mujyi bwari ubwa mbere mu buzima bwanjye mbonye hoteli nagenze mu mahoteli menshi kandi babwira ngo amahoteli koko nayagenzemo nayarayemo amabi ndara mu meza mwayisumbuye nayisumbukuruje ayo nayarayemo zinyenyeri 7 5 3 1 na koroboti roge ya hano koroboti roge ya hariya Parkland aho banyibiye donc aho hose ndahazi zino kurara munsi y'igiti bengamisa nsenga mu mubu ngezemo naho iyo hoteli ni y'abakristo yitorero rya Methodiste ariko y'abakristo bambaye agakarite k'icyumba ngeze mu cyumba mburaho bakiza umuriro kandi mu abagabo mwe naragenze ndazengurutse binaniye nkoresha agatoroshi ka telefone none cyane y'ubwoba ni mukize sanga icyumba nta gitanda nta kabati ndavuga ariko abantu vraiment nta muriro ndavuga buriya nuko abandi batashye ariko se nta nagakeka basiga umuntu ndabitekereza ubwo ndi mu mwijima mwinshi ndatangiye ndasenga ndavuga niko injili ni vile tugomba kwemera ibyiza n'ibibi tuwapokea kwa mkono wake mateso na nuko ariko ndavuga kamemere kambaze singase n'umuswa mbaze basibanyereka amatarari nubwo narara ku aha ndabanutse hepfo ndababwira ariko nta matara nabonye ati no atoke umusore araje turajyana naho bari bampaye akantu k'agakarite karimo utundo twinshi agize gutya akoze kurika mu matara ngo wa agiza kandi igitanda kiva iriya kiraza gishashe akoze kuri telecommande akabati karahagarara niko nari mfitako none namubwira Sawura akoze aragenda na dusha arayizana ariko none igihe cyo koga nibagiye kumubwira uko amazi ndavuga ati ibyo byose nabimenye nanjye ndideburiye kandi nibinanira ndarara ntuze singiye kwirwa ngorana shaka dushe mu abantu ariko nkamenya nkabone ko ari icyumba cya dushe ariko se nkareba hari umwenge n'ikinda nta mwenge ntaki nta yamaza amanukana ndasenga ndavuga ahangaha nkeneye umwuka w'amasengesho kugira ngo Imana imbishurije
ndasenga ariko Imana muyitinye. Sinzi uko nagize cyo ku gitanda cyanjye mbona naho hari yindi handitseho akantu dusha amazi amanuka hari yagira guke fyonzeho nkozeho numvire ngo niruka njya kureba naho dusha uyikorera mu gitanda urya. Iyo ni hoteli y'abakristo si y'abapagani, kuko bamenye ko Imana ariyo nyiri feza n'izahabu. Ariko iyo hoteli ntizamvamo nahandi zangenda hose nashakisha sindayibona. Ibintu byose green bisa neza cyane, ikintu cyose ukeneye. Nakoze ahantu mbona televiziyo iraje hariya mu Gisika, ntangira gukorakoraho za emission ziraza, ndavuga ariko abakoreye abageze kure. Ariko nta kindi cyabageje kure ni faranga. Imana ibaha ifaranga, ihagurutse abakobwa n'abahungu b'abacuruzi, abagabo n'abagore b'abacuruzi, ariko ntuzihererane amafaranga, uzayazane mu nzu y'Imana. Twubakira Imana inzu. Amen. Turakubita umwuka w'abanyakanani hasi mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubukene, umwuka utuma amafaranga ajya gusa mu batarakebwe mu Bafilisitiya. Ayo mafaranga nagaruke mu nzu y'Imana, naze mu bana b'Imana. Akira mu izina, habwa mu izina. Gira gucya amaboko yawe. Mana icyo azakoraho cyose ugihumanure, kizahabwa umugisha. Tuhura mu biganza bye, umuhe umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu. Urufaranga azakoraho ruzatubuke, mukuremo imivumo y'iwabo, inyatsi z'iwabo, ubukene bw'iwabo, umwuka w'abanyakanani turamuhanurira gukira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Urumva kwirukana abanyakanani ntibyari byoroshye. Kugira ngo umuntu wirukane ubukene bw'iwabo bisaba kurwana, ariko wizere ko Imana yabukubise hasi. Iyo mizi yabwo ya Karande yashigutse yavuyeho. Bwana sifiwe, Yesu ashimwe cyane. Utangire kwihanurira kuri umukire. Vuga ngo ndi umukire, sinzakena, nzakira, nzatungisha benshi, nzaba isoko y'umugisha. Amen. Umuntu wa mbere Imana yahamagaye wa mbere ikamukura uri wa Karidayo yitwaga nde? Yari pasiteri? Yari iki? Yari umucuruzi. Uyu tuzatwigana kwizera ko Imana ya Aburahamu yari umucuruzi. Ntabwo yari pasiteri, yari apotre. Yaracuruzaga. Umwana we nawe amwigisha gucuruza. Isake nawe yari umukire. Isake yari umukristo w'umukire. Iyo tuvuga ngo Imana ya Isaka ni Imana y'abacuruzi, Imana ya Aburahamu ni Imana y'ifaranga. Tuvuga ngo Imana ya Aburahamu niyo kwizera ni Bibiliya biza nyuma. D'abord yari komeresa, Imana y'abakomeresa, Imana y'abacuruzi. Niba utarabashe gucuruza, umwana wawe azacuruza, umwuzukuru wawe azaba umuherwe. Amari wanyu ubukene, abumare n'abavwaze, abumare n'abandi, yubaka iwanyu. Muzirukana abaferezi. Uyu ni umwuka w'idini. Vuga ngo idini. Abantu bagakizwa ntibakizwe neza, bakavanga iby'Imana n'imico yabo, bagakorera Imana ariko bakorera kamere zabo. Uyu ni umwuka w'idini. Uwo ni umwuka w'abaferezi. Nuzajya kurwanya uyu mwuka by'uko baferezi, witeguye kubirukana. Reka dusenye umwuka w'idini mu izina rya Yesu. Dusenye umwuka w'idini mu bana bacu, mu bagore bacu, mu bagabo bacu,
yesu si abapagani ni abanyedini kandi bari bazi ibyanditswe. Uzatinya intambara y'idini. Nurwana n'umupagani uzamenye ko nta kibazo ufite, ariko nurwana n'umunyedini uzahunge. Abanyedini ni babi. Umunyedini ni mubi. Ariko uzi umuntu usenga ariko akagira ishari. Umuntu agasenga nyamara akavuga nabi, kandi akuzuzwa yarangiza ngo uragapfa. Ibyo bintu ntibihuye. Uwo ni umwuka w'iki w'idini, ni umwuka w'abande w'abaferezi. Bwana asifiwe. Kandi umwuka w'idini ntutinya kunywa igaburo ryera. Urarigotomera ukagira ngo afite icyokere. Murabyumva? Umwuka w'idini impamvu reka mbabwire, iyo turi muri delivrance twirukana abadayimoni, hari abadayimoni batagenda n'abandi bagenda. Ndakubwira itandukaniro ryabo. Abadayimoni musengera bakagenda ni imyuka mibi. Iyo muvuze izina rya Yesu irahunga. Ariko dayimoni utazugenda ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ni mubi cyane, kuko nawe uza nka dayimoni. Urya ntutinya kuko uri munsi y'amasezerano, uri munsi y'amaraso ya Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, nawe uvuga ngo mu izina rya Yesu, uwo ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'abantu uzanwa n'abandi, uwo ni wo mwuka w'abarozi. Umwuka w'abanyeshari. Burya umunyeshari n'umurozi ni amahasha. Oya nibyo. Icyaha cya mbere cyatangiye si icy'uburozi, ni icy'ishari. Kayini yica byari ishari. Uburozi bwaje bukurikira, burakurikira. Donc nubona umuntu ugira ishari aba ari umurozi. Ikindi gikomeye, ishari ntiriza ryungwa. Kandi iyo umuntu agufitiye ishari, abandi ntibabimenya, ariko wewe muramenyana. Nicyo kibi cyaryo. None warangiza wabwira abantu ngo yaranyanga ukabura ibifatika. Mubana akavuga ngo ariko ni igitangaza ngo uyu muntu azambohotera, ariko muraziranye. Agukorera utundu tw'iruhande wabwira abantu ntibabibona, ariko mwembi muraziranye. Kandi none sinzamurambusa abantu bakaza kubunga. Ntawuza wunga umwuka w'ishari. Uwo wari umwuka wari hagati ya Sauli na Dawudi. Ni umwuka utungwa na gato. Umwuka w'ishari rero niwo ugira imbaraga zawo, ukurura umwuka w'uburozi. Umwuka w'uburozi ni iki? Ni esprit humain, ni umwuka w'umuntu. Donc dore uko abantu bateye mu buryo muri ranke z'isi y'umwuka. Hari Satani Luciferi. Satani Luciferi agira ibice bibiri. Hari batayo yavanye mu ijuru. Iyi ngiyi ni baba marayika baguye bose. Bagira amakategori yayo. Hari abategeka ibihugu, abategeka imiryango, ababoha abantu ku giti cyabo. Iyo umuntu apfuye hari umudayimoni uzumugendaho. Iyo akijijwe uwo mudayimoni agenda kure, marayika akamuba hafi. Yakora ibyaha umudayimoni akamwegera, marayika akigirayo. Iyo umuntu rero apfuye ari umunyabyaha, iyo apfuye umuzimu uragaruka. Icyo mwita umuzimu niki? Ni wa mudayimoni wabanaga nawe aza mwiyitirira, ni wo muzimu. Turabyumvikanye? Ni wo muzimu. Ariko uwo muzimu si wa wundi. Bimwe bakora ngo turaterekera imizimu y'abasogokuruza, no, ntibari basogokuruza. Ni umudayimoni bakoranaga nawe. Amaze gupfa none uramwiyitirira. Kuko yabanye na famiye yose, azi umuryango wanyu, azi uko isekuruza bibana. Uwo ni umuzimu. Voilà. Iyo ni batayo ya mbere ya Satani. Batayo ya kabiri ya Satani ni abantu bamwihaye. Abantu bamwihaye bakamuha umutima, abo nibo abambere n'abanyeshari. Hagakurikiza abarozi. Murabyumva neza?
kuko abarozi n'abanyeshari muri ranke mu bipimo byo hejuru abanyeshari barasumba abarozi. Burya abarozi ni batoya ku banyeshari. Aho ni mu buryo bw'umwuka n'inzego z'umwuka. Hanyuma rero hakaza abandi bagiye muri za maji n'ibindi, abamizisiye batanze imitima yabo, abatanze abana babo, ibyo byose, ariko yo ni kategori y'abantu. Kurwana rero ni imyuka niyigora kwirukana. Kubera iki? Baracyari munsi y'ubuntu. Amaraso Yesu yarabaviriye, baracyatuka Imana ikabareka. Kuko kihanganye izi ko bashobora gukizwa. Iyo mwirukanye rero umuzimu cyangwa se umwuka w'umurozi w'umuntu, uyarabagora. Muvuga ngo mu izina rya Yesu, nawe akavuga mu izina rya Yesu. Ni gute umuntu rero yirukana uyu mwuka? Nzababwira ngarutse. Mbabwire. Naho dore ikintu uzakora mbere na mbere. Igihesha umurozi imbaraga ni umwuka w'ishari. Icyo uzabanza kwirukana mbere yuko wirukana ngo nirukanye umurozi, yubanza wirukana ishari. Kuko iyo ukubise ishari ubu mukubise. Icyo muzakizirikana, nujya gusenya umurozi cyangwa ziki, yubanza ku ishari. Ukubita umwuka w'ishari mu izina rya Yesu wirukana. Nurangiza kwirukana, mbabwira icya kabiri muzakora rero. Dore uko bigenda mu isi y'umwuka. Nta murozi numwe ku kirutoki wakuroga mudafite icyo mupfana, kuko ntagira ubwo burenganzira. Dore uko bigenda mu nyumve. Gucungura muri Bibiliya bisaba mwene wabo wa bugufi, no kwica bisaba mwene wabo wa bugufi. Nicyo cyatumye Yesu yicwa na Yuda, yari mwene wabo wa bugufi. Donc iyo hari abarozi b'ubwoko butatu. Aho sawa, reka ndababwira mwihangane. Hari abarozi b'ubwoko butatu. Abarozi ba mbere ni ababizi neza ko baroga. Abo si benshi, ariko batesa abantu. Abarozi babizi neza ko baroga ntabwo ari benshi. Muri nta famiye itamugira uwo. Munyumve neza. Iyo utamufite iwanyu muri famiye, umugira kwa baso wanyu, mukamugira kwa basokuruza wanyu. Donc muri famiye yo hafi, uwo umwe uroga bizi abarimo. Munyumve rero uko tuzabitsinda. Uwo murozi rero ubizi, uwo ubundi ntaroga. No, ni igikomangoma arakoresha. Ibi ndimo mvuga abarozi baraha barabizi. Oya nibyo, nuko gusa batavuga ngo ni ukuri, ariko barabizi. Amen. Kuko Imana yambishuriye isi yabo kwikora. Nje naganiriye n'uwo banyoherejeho kunyica yitwa Kasongo, yari umusore ikisangane. Abarozi bose bimaniye Mana kisangane bari bamutumye ngo anyice ndimo ndirimba imbere. Inkota imva mu kanwa yari imwishe, agenda hirima mu ntebe ndamuzana.
yarafite ikintu cy'umubumbe aravuga ngo nugifata urapfa, ngifashe ukuboko kurabyimba ariko sinapfa, kugira ngo twike twagitwikishe essence. Byamfashe amezi 3 kasongo kumukuramo imyuka yose. Rero ibyo mbabwira ndabizi. Ubwoko bwa kabiri bw'abarozi n'abantu baroga ariko bakaroga batabizi, inconscience, mu rujijo. Igihe cyose musenga nibo mubona kandi mu by'ukuri sibo baroga. Abo nibo benshi bise ngo n'abarozi. Barya nibo wapfa guhumiriza ukamubona, urya siwe n'uri inyuma ye. Abantu benshi kandi abo barabibona ko bajanwa ahantu bakora ibintu none kuko bari muri subconscient, bari hagati yo kubimenya no kutabimenya. Abo bari mu rujijo ukuntu akabona arimo arakoreshwa ibintu asinziriye cyangwa ararya cyangwa arajya ahantu agakanguka naniwe ariko ntamenye ibyo ari byo. Abo benshi nibo abasenga babona, abo benshi nibo abantu bakekera, nibo bitabaroze kandi bikabababaza kuko ntibabizi ko babikora. Ndaza kuvuga ibyabo mukomeze mu gusa abo ngabo iyo babonye umuntu muzima umwegera akubwira ibyo abona nawe ukumva, ariko ati ari igihe mbona ndimo nkora ibi, ashobora kubikwemera ariko byinshi biramwibagira kuko asa n'urota kandi n'utarota. Abo ni muri subconscience, bari mu kutamenya no kumenya gatoya. Ariko abo iyo bakomeje gutozwa kuko barya barabatoza, bazagera mu kigero rero nabo babimenya. Bwana sifiwe sana. Abagatatu bo bararenganye cyane kuko ni imibiri yabo abandi bitiza, bakitiza isura zabo, imibiri yabo, mu nzozi ukamubona ukaba ahantu hose, amaze bikabababaza kuko atari abarozi ariko bitiza imibiri yabo. Ni gute rero bitiza imibiri yabo? Ni gute nari bari abaroga babizi batabizi? Bigenda gute? Amen. Mbaze babwire ko abasenzi basenga hari ibirere bitatu. Hari ikirere cya mbere bafatiremo ubutumwa, hakaba ikirere cya kabiri n'ikirere cya gatatu. Abitwa abahanuzi b'ukuri bafatira ubutumwa bwabo mu kirere cya gatatu, naho benshi bafatira mu kirere cya mbere. Ikirere cya mbere ni iki? Ni ikirere kirimo ingamba n'imigambi ya Satani, niho headquarter ya Satani iba. Rero berekwa imigambi ya Satani bakayibwira abantu ngo ni Imana yavuze. Abo nibo bahanura ngo intambara irabaye, ibintu byacitse, ko ni imigambi Satani aba arimo ategura. Noneho niyo berekwa. Abo impamvu bagarukira muri icyo kirere, ubusabane bwabo na Yesu ni bugufi, ni butoya. Bagira impano ariko ntibimbye imizi yabo ngo bayishire muri Yesu cyane. Rero batangira gusenga, umwuka ubazamuruka bajyana, ariko imizi yabo ikaba migufi, bakagarukira mu kirere cya mbere. Kandi aho nibo abahanuzi benshi bahekera. Ikirere cya kabiri, Bwana sifiwe sana. Ikirere cya kabiri ni ikirere cy'abera nk'aba ba mama n'abandi bapfuye. Bariya ni bazima, bararirimba, bafite ihumure, bafite iki. Hari abandi bazamuka gato bakagarukira hariya, bakagarukana umunezero, bakavuga ngo bavuye mu iyerekwa. Mwabasaba message bakayibura, bo binezerewe gusa. Icyo ni ikirere cya kabiri. Bagarukira muri paradizo, bakumva indirimbo ziriho, atmosfere n'ubwiza buriho, bakagaruka ku isi bavuga ngo beretswe. Mwabonye iyihe message? Ntayo, nukuramya Imana gusa.
hakaba ikirere cya gatatu. Ikirere cya gatatu nibo biri ivuga ngo ni ibikoresho by'isuku by'izahabu, ngo biyejeje ngo Imana ikoresha imirimo y'agaciro. Mu gitabo cya Timoteyo ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho yego, harimo iby'umumaro muke n'ibikoresho by'agaciro. Abo ni babandi Imana itazikora ibintu itababwiye. Buri gitondo umukristo, umukozi w'Imana, buri gitondo Imana ijyana roho ye ku ntebe yayo. Iyo ageze ku ntebe yayo, aho nahera hahera, ahavana igitekerezo cy'umunsi. Nibyo Paul yavuga ngo tugira gutekereza kwa Kristo. Buri munsi agira igitekerezo cya Kristo. Uyu rero ni uzumenya umugambi uri mu mutima w'Imana. Aragenda agasobanukirwa gahunda Imana ifitiye igihugu. Abo si benshi. Abo ngabo barahambaye. Ntibapfa kuvuga ngo Imana yambwiye, Imana yambwiye. Imana uzi uko ivuga. Imana yaravuze isi iraremwa. Imana iravuga umucyo uraza. Imana iravuga inzira ziracika, inyanja icikamo kabiri. Urakikunguta ngo Imana iravuze, habaye iki? Ikitwereka ko Imana yavuze hari ikintu kiba. Abenshi bafatira message mu kirere. Aba rero mu kirere cya mbere nibo berekwa abarozi bo muri kategori ya gatatu nabwiye, bajya batizwa imibiri, bababona vuba cyane, ugasanga umuhana wose wahindutse abarozi. Ntibishoboka Imana dukorera, ntibishoboka ko abantu bose baba barozi. No. Niba abandi dore uko babarozi bakomeye bagira, bakoresha abantu babiri. Iyo bashaka kuja muri ya kategori ya kabiri y'ababimenya batabimenya, baragenda bakareba muri famiye yanyu umurozi urimo, barangiza bakamubwira ngo turashaka ko dutegurira abo uzasiga umaze gupfa. Murabyumva neza? Noneho muri barya bazasiga bagatoranyamo abantu nk'icumi n'abangaye, kuko siko bose baza bashobora amashuri. Barya noneho kubera autorisation mu nyumvereza, mode passe y'uyu muntu bafitanye amaraso n'isano, basanga ari umuzayifata azasenga, igicaniro cye cyarakamye, bakamuhamagara bakamushika, bamushika kitaba, yitaba none akaza mu nzozi. Ariko si inzozi aba bahagaze imbere, ariko kuko akingirijwe n'agacu gato k'Imana ku buntu bwayo, ntibapfa kumukoresha ibintu byose ngo abyemere. Bimwe arabyanga, ibindi akabyemera, abandi bakemera gutyo, biterwa n'intege nke zabo cyangwa se no gukomera kwabo. Ariko abo ngabo bari hagati nabarimo bategurwa kuzaba abarozi. No kategori ya gatatu n'abanyantege nke bakoresha imirimo yose y'umwanda, kandi nibo bagaragara, nibo bitwa abarozi. Iyo rero ugiye gukubita umuntu mu gitondo ngo waraye undoga, ukubita umuntu utabizi, wangaza umuntu utabizi, utuka umuntu utabizi, naho nyiri kuyamenya arimo araseka hari agaramye. Aba babiri bombi rero mbabwira, iyo babonye abantu babigisha bakabasengera bakazana ububyutse muri bo, ikintu cya mbere bakora mu basengera mu batandukanya n'umuntu wese. Iyo ushaka kwirukana abarozi mu nzi wanyu cyangwa mu bana bawe ndiye akazaba umurozi muri famiye yawe, urufata amavuta ya elayo cyangwa amavuta ariyo yose y'ubuto, ukayamusiga ku mukondo we, ukamusharira umukungwe we, ukamutema umunyonyo wo mu mwuka, ukavuga ngo ngukuye kuri nyogokuru, ngukuye kuri nyoko, ngukuye kuri so, ngukuye ku bandi bose, agukoreshe mu ijoro. Hari ikintu bita ngo ni point de contact, hari ikintu muhuriyeho, swate yibye umwenda wawe cyangwa umusatsi wawe cyangwa inzara zawe cyangwa amaraso yawe yo mu gihe cy'umuhango cyangwa akantu kawe n'amacandwe yawe n'umusatsi. Niyo mpamvu iyo ugiye muri salon de coiffure kwiyogoshesha
cyangwa wabadefiriza, iyo urangije wihakana wa musatsi wose, uravuga ngo uyu musatsi umvuyeho mu izina rya Yesu si uwanjye, kuko upfa kuhava bakawutora. Uwo musatsi rero iyo bawukozeho mu ijoro barari wawe. Nta myenda mwari mwabura, ugiye se ngo bayijana ari uko ari abakene? No, bayijana kugira ngo izababere telefone rezo, niba gutelefona kuko ari umwambaro wakugiye ku mubiri uritaba. Dore uko bigenda rero, buri cyumweru cyose jya ureba ibintu byawe byagiye cyangwa n'ibitagiye, uvuge ngo umusatsi wanjye ndawihakanye, inzara zanjye ndazihakanye, amacandwe ndayihakanye, imyenda yanjye yatakaye ntazi ndayihakanye mu izina rya Yesu. Iyo byihakanye baraguhamagara bakakubura. Uko niko kubanesha. Ibi mvuga barabizi. Amen. Amen. Rero iyo umuntu w'umunyamahanga ashatse kuza kukuroga wewe, ntashobora kukugeraho. Mu ijoro barakuzuminga, barangiza ipica yawe bakayohereza mu isi y'abarozi, uwo muvukana agahita ahura nayo ikidomeka nawe. Noneho wa mundi w'umunyamahanga akabwira mwene wanyu ngo ntiza mode passe nijire kuri uyu muntu. Uko niko umurozi wahanda ashobora kukuroga. Ntiyakuroga ngo gushobore adaciye muri mwene wanyu. Niyo mpamvu gucungura byakorwaga na mwene wanyu wa bugufi. Ayo na realite y'umuka. Ni gute rero wagira ngo umurozi w'iwanyu atazagutanga? Aho umva mbabwire rero, birashoboka ko nta murozi n'umwe we uzi w'iwanyu, ariko dore uko ubigenza. Uzafata amazina y'abantu b'iwanyu bose muri famiye, bashiki bawe, bakuru bawe, barumuna bawe, mama wawe, papa wawe, ntuzizere n'umwe. Tubanze twumvikana, ntuzizere n'umwe. Uranyumva neza? Papa wawe, mama wawe, bashiki bawe, banyogosenge, baramu bawe, ya famiye yanyu, bo mwasogokuru cyangwa kwa papa wawe, ubashake wandika amazina yabo. Nurangiza buri umwe wese uhereye kuri nyoko naso umwihakane, umubwiye ngo njyewe ndi uwa Kristo, umukungo wanjye ufatanye na Yesu. Murumva Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ngo Yesu ntagira isoni zo kutwita bene se. Icyo gihe wowe wavukanye na Yesu, umukungo wawe nuko akajabika uwusharire. Data akajabika warambyaye, ariko kubw'amagara yanjye no gukunda Imana ndakwihakanye.